Malcolm X called him the greatest black man. Malcolm X amwita umugabo wabayeho wagenze muri Afrika urenze. Ever walked the African continent. While Belgium and the US. Mu gihe Ububiligi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo bateguye uburyo yishwe. His name was Patrice Lumumba. Amazina ye ni Patrice Lumumba. The first prime minister of the Premier Minister wa mbere wa Republic of Congo. He's considered by many. Abantu benshi bamwita intwari. A hero. A symbol of ikimenyetso cyo kurwanya ubukoloni and Pan-Africanism. n'ubumwe bw'abanyafurika. This is the story of how Lumumba came to power. Tugiye kureba uburyo Patrice Lumumba yagiye ku butegetsi, uburyo yishwe, ibintu by'agatangazo yagiye akora. Muri zino episode tugiye kujya tugenda tuvuga kuri buri ntwari ya Afrika muzi. Ba Mandela, ba Kwame Nkrumah, ba Julius Nyerere n'abandi. Umuntu wumva twaheraho jya muri comment mutubwire. Dreaming of a better future for the Congo and Africa. Ubundi Patrice Lumumba ngo yari afite inzozi z'uko Afrika igomba kuba imwe. How that dream quickly turned into a nightmare. Ikindi kandi izo nzozi zikaba impamo. As he was arrested and murdered in January. Ariko inzozi yari afite zaje kuba iziteye ubwoba nyine zitazashoboka aho yicwaga 1961. 61. Less than 7 amezi atagira no kuri 7 Kongo ikibona ubwigenge. La République du Congo a été proclamée. Iri ni ijambo rye yavuze ubwo babonaga ubwigenge. Et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ati bantu banje cyangwa bantu banje b'abanyekongo ubu ngubu ubutaka bwa Kongo buri mu ntoki z'abana ba Kongo. Nous allons établir ensemble la justice sociale. Ubwo bigenze gutyo rero tuzashyiraho ubutabera rusange. Assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement. Tumenye neza ko ubutaka bwacu byanyabyo buri kugirira akamaro abana bacu. Amuhamashi banyacyubahiro, mesdames, messieurs, bagabo namwe bagore, mes chers compatriotes, bagabo namwe muri hano b'abanyagihugu, frères de lutte, abavandimwe banje de race, turi kumwe mu ntambara, abavandimwe banje babirabura. que j'ai voulu vous dire. Ibi ngibi nibyo nshaka kubabwira. Yarakaye. Vive l'indépendance de l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Urakabaho Afrika irakagira ubwigenge kandi buhoraho. Urakabaho iteka ryose Kongo. Nuko nguko dutangiye. Lumumba was born in 1925. Ubundi Lumumba avuka 1925 Village of Onalua mu gihugu cya Democratic Republic of Congo, mu mudugudu witwa Onalua muri mu ntara yitwa Kasai. in the Congo. At the time his country, the DRC, was a Belgian colony. Mu gihe rero neza we yavukaga nibwo ababiligi bari bafite Congo The bayikoroneje. Belgian Congo. He was a member of the small Batata ethnic. We rero avuka mu itsinda ry'abantu bato cyane muri Congo bitaga ababateta. Lumumba attended a Protestant mission school. Lumumba yatangiye kwiga ishuri ry'abaprotestant. After that, he went on to work in the city of Kindu-Port Aho arangije yagiye gukora mu mujyi bitaga Kindu-Port Empire, where he began to write essays and poems. aho yatangiye kujya yandika ibisigo, imivugo, akajya yandikira ibinyamakuru. Lumumba at the time actually applied for and received Belgian citizenship. Hanyuma rero nyuma gato Lumumba yaje kwa applyinga cyangwa se yaje kwa kubwene gihugu bw'ababiligi. After which he moved to the capital Leopoldville, now known as Kinshasa. Nibwo yaje kubyemererwa. Kera byabaga ugasanga nko muri Kinshasa wenda niba ari aha Kongo, ariko hakoronezwa nyine n'ububirigi, ugasanga kugira ngo ujye nko mu mujyi birasaba ko ibyo bintu bisaba. Nibwo rero yaje kubyemererwa aza kujya mu mujyi. He moved to the capital Leopoldville, now known as Kinshasa. Yaje kujya mu mujyi bitaga Leopoldville, ubu ngubu niyo yitwa Kinshasa. He started working as a postal. Nibwo yatangiye gukora nk'umuntu akorera ku iposita nyine bisanzwe, yandika, agira gute, ajyana amabaruwa. Accountant in the post office in Stanleyville. Noneho nibwo yaje kuba umuntu nyine yari umu officer wakoraga ku iposita muri Stanleyville. Ubu ngubu niho yitwa Kinsigani mujye muhumva. Kinsigani. During this time, he was still actively contributing to the Congo. Mw'icyo gihe nyine nubwo yakoraga ku iposita ariko yari acyandika ibinyamakuru byinshi cyane byakoreraga muri Congo. Ko mwibuke ko yari umwanditsi. His entry into politics started at the grassroots level. Hanyuma rero ubundi we yinjira muri politike neza 1955. Nibwo yabaye
nibwo yayoboye itsinda ry'abantu bari bishyize hamwe b'abakozi, ibi bintu bita trade unions, abakozi ariko bakoreraga leta, nibwo yatangiye inshingano zo kwinjira muri politiki. Ariko mu 1955 yayoboye iyo union, atangira no kujya mu ishyaka bitaga Belgian Liberal Party, ni ishyaka. The trade union he was running was affiliated to the two main Belgian federations, much to the irony of Belgian colonialism. Ikintu bakomeza baratubwiye ngo iyo trade union yayoboraga Lumumba, ntago iyo trade union yari yemewe ku mpande zombi, ni nkaho nyine yakoreraga mu kwaha w'Ababiligi, abayobozi b'Ababiligi. 1956 yaje gutumirwa na Minisiteri y'Ubukoloni, yari tuwo yari yarateguwe n'Ababiligi, hanyuma ajya mu Bubiligi bagira ngo nyine bamutumiye bisanzwe, aho we yagezeyo only to be arrested upon his arrival back to the Congo with charges Lumumba akigaruka muri Congo yahise afungwa, of embezzling money from the post office. bamushinza kunyereza imitungo ku iposita yakoragamo. He served a 12-month sentence, Yaje gukatirwa amezi 12, and once free, Lumumba launched akirekurwa yahise ashinga ishyaka rya Congo the MNC, aryita MNC. the first nationwide political party. Niryo shyaka rya mbere ryabaye muri Congo ryashinzwe n'umuntu. In 1958, Mu 1958 he launched his party. Lumumba attended the first nibwo MNC ayironshinga, yahise anitabira inama ya mbere yavugaga ku bwigenge bwa Afurika muri Ghana 1958, African People's Conference, yabereye mu mujyi wa Ghana, Accra. Accra, Ghana. His vision and Pan-African vocabulary We rero ikintu yari afite mu ntego ze kwari kugira ngo akusanya abantu, amaso yose umugabane wa Afurika uyahanga ubwigenge. taking notice of the nationalist fervor on the rise across Africa, and with anti-colonial independence struggles in full throttle, the Belgian government announced local elections in December 1950. Nibwo rero akimara kujya mu iyo nama mu 1959 Ababiligi bahise batangaza amatora muri Congo. Lumumba's MNC wanted to boycott Ishyaka rya Lumumba ryitwaga MNC the race, deeming it an illegitimate Belgian attempt at installing a puppet government. ryashakaga cyangwa ryangaga ko leta y'Ububiligi yashyiraho guverinoma yari imeze nk'ibipopi, nyine abantu badahari. Congolese boycotted in protest. Nibwo noneho batangiye kurwanya ubutegetsi bw'Ababiligi kubera ko babonaga ko amatora bari gupanga n'ubundi hazatorwa abo bashaka. Belgian authorities responded with repression. 30 Congolese were killed in Stanleyville, Kinshasa. Nibwo rero Ababiligi nabo bacyumva ibyo bintu, leta yabo yarabyanze, batangira kwica bamwe mu bakongomani bari bafatanyije na Lumumba. Lumumba was arrested on charges of Hanyuma nawe Lumumba arongera arafungwa, right. bamushinza gutegura imyigaragambyo muri Congo. He changed his tactics and decided to join the election. Nibwo noneho MNC yarebye iravuga ngo reka bahindure uburyo bakoraga, aho kurwanya Ababiligi noneho batangire noneho nabo bajoininga amatora. Claimed a sweeping victory with 90%. Noneho nibwo babonye ko ishyaka ritangiye kwigaragambya, hanyuma mu matora MNC ivuga ko itazatora Lumumba atarekuwe. Nibwo rero bashyizeho amatora, baravuga ngo ese Lumumba arekurwe, hanyuma 90% bemeza ko Lumumba agomba kurekurwa. Hanyuma nibwo batangiye bashyiraho uburyo noneho Congo igomba kubona ubwigenge, nyine baratangira barigaragambya, bigaragambiriza amatora n'iki. Became the first prime minister of his country in Nibwo mu matora rero yakozwe 1960 Lumumba yabaye premier ministre wa mbere wa Congo. 1960. One Independence Day, Ku munsi w'ubwigenge the King of Belgium was attending. ubwo umwami w'Ububiligi yararimo Was watching. Lumumba delivered a powerful speech that would ubwo umwami w'Ububiligi yaragiye mu nama, urumva bari bamaze gutora. Ku munsi w'ubwigenge Ababiligi bemereye ubwigenge Congo. in Africa. Nibwo Lumumba yavuze ijambo rikomeye rihungabanya abantu bose bari muri iyo nama. L'indépendance du Congo
Si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Congolais digne de ce nom, yarakaye yarateruye aravuga ndagira ngo umve ijambo rimwe ku rindi mu gifaransa. in Africa and the world. l'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui ati ubwigenge bwacu twebwe nka Kongo tubifatanyijemo n'Ababiligi turabutangaje. dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, ubu ngubu inshuti zacu z'Ababiligi tunganya turi ku birenge bimwe ubu tureshya. nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte ntabwo ariko nanone twabura kubyibuka ngo twibuke ko ari twebwe twarwaniye ubwo bwigenge kugira ngo tubugereho. conquise. bamuha amashyi. Ababiligi barongorerana ba Rugigana. Une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos prix. ni ukuvuga ngo ino ntambara twayikoze imbere n'inyuma nta kintu na kimwe dusize tumena amaraso. Ni nos souffrances, ni notre sang. ubu ngubu ntabwo bizongera habe n'igitonyanga cy'amaraso kizongera kumeneka. Releasing the pact in the start of Lumumba's prime minister, units of the army rebelled, largely because of objections to the Belgian command. ngo bakimara kubona ubwigenge bakemerera Kongo ubwigenge nibwo Ababiligi noneho batangiye intambara yeruye. bafata batayo zageraga mu 6,000 z'Ababiligi bavuga ko ngo ari ukugira ngo barinde mu gihugu cy'Ubabiligi ngabana ngo b'Ababiligi. Later, a man named Mose Tombe nibwo rero haje kuzamo umugabo bita Mose Tombe took advantage of the power and proclaimed the secession of the mineral-rich province of Katanga. nibwo baje kumutangaza ko ari we uhagarariye intara ya Katanga muri Kongo. Ababiligi Support from the Belgian government and mining companies. yarabifashijwemo n'Ababiligi n'andi makampani yamufashaga muri ubu bucukuri. In reality, it was a treacherous move. The Belgian troops protected and supported Tombe's revenge. nibwo ahubwo ngo baje kumenya ko ingabo z'Ababiligi noneho zari zitangiye iyindi ntambara mu bwiru. ni ukuvuga ngo bohereje izo batayo z'abasirikare bajya muri Katanga bajya gufasha ibyihebe by'uwo mugabo Mose Tombe. Moved into noneho bo bari nyine batangiye bavuga ngo ni ukugira ngo turinde umutekano w'Ababiligi bari muri Kongo, ariko kwari ukugira ngo bahereze imbaraga uwo mugabo atangize ibyihebe nyine atangize umutwe w'ubwihebe. colonial cash cow and undermine Lumumba. nibwo noneho batangiye kujya guca imbaraga Lumumba mu miyoborere ye bica abantu bagira bate. Running out of options, Lumumba reached out to the United Nations to expel noneho rero nibwo Lumumba byaje kumurakaza. Belgian forces and help restore internal order. nibwo yagiye muri UN atangaza ko Ababiligi bamubangamiye, atangaza ko ashaka gukora ivugurura mu gihugu cye. Lumumba requested UN troops to suppress the rebellion. nibwo Lumumba rero yatse UN nawe abasirikare But the UN kugira ngo barwanye ibyo byihebe byari biri mu ntara ya Katanga. ibyo byihebe n'ubundi byari bifashijwemo n'Ababiligi, forces were not authorized to do so under the mandate. ariko nyine amategeko ya UN icyo gihe ntabwo yabyemeraga, yaje kubyanga. France also refused to budge. hanyuma Abafaransa n'Abanyamerika nabo bari mu bantu babigizemo uruhare. Traded with the West, Lumumba tilted the balance and reached out to the Soviet Union, requesting plain supplies. nibwo rero Lumumba akimara kubona ko UN Abafaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibyanze, noneho yatangiye kwegera Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, icyo gihe zari zinakomeye. Mr. Katanga. nibwo yagiyeyo yaka indege Abarusiya kugira ngo ajye kwihanganira n'ibyo byihebe byari biri muri Katanga. Lumumba, a skilled statesman, also assembled African heads of state in Leopoldville, Kinshasa, asking for their full support. nibwo nanone Lumumba yongeye nk'umuntu wari uzi ubwenge yateguye inama muri Leopoldville muri Kinshasa yakubufasha noneho byeruye, yerurira amahanga, yerurira abayobozi abategetsi, yakubufasha bwo kurwanya ibyihebe in his efforts to quell the rebellion and unify the DRC. kugira ngo nyine agarure ubwiyunge ubwisanzure muri Kongo. Lumumba's ambition was to free the Congo and Africa of foreign colonial influence. ikintu Lumumba yari agamije n'ubundi kwari kurwanya ibyo byihebe, Kongo akayishyira ku murongo ku buryo Kongo ibana kandi ikabimwe kandi yigenga. ni ibintu by'ubukoloni akabirwanya. Created a theory of positive nibwo neutralism, yazanye igitekerezo yise positive neutralism, meaning that his administration would focus on returning to African values rather than using any imported iki ideology. gitekerezo rero we cyavugaga ko ubundi Afurika ikwiye kuyoborwa ku bitekerezo by'abantu
uko biyumva bagendeye ku ndangagaciro za Afurika kuruta kuvuga ngo imico ngo twavuye mu burengerazuba bw'isi mu burasirazuba. No kuvuga ngo iyi ni teori yiwe yavugaga ko ubundi Afurika yakayoboye uko tubyumva bitewe n'indangagaciro zacu nta muntu utuyoboye. But by turning to the Soviet Union, he had now crossed the Cold War red line, and the presence of Soviet military in the heart of Africa, gaining influence in a resource-rich country, made Western powers uncomfortable. To put it in perspective, rero ukomeza atubwira avuga ko akimara kujya kwegera Abarusiya nibwo sasa yari yishyize mu bibazo, noneho yari amaze kwereka Abarusiya nyine Kongo ikintu ifite, nibwo noneho bo batangiye nibwo Kongo yari itangiye kujya mu bibazo, kuko leta z'ubumwe z'Abasoviyete mw'iyo myaka neza bari bafitanye ibibazo na leta z'ubumwe za Amerika. Kubera ko ngo leta z'ubumwe za Amerika zo zahakuraga uranium, kandi urumva yaragiye gusaba ubufasha abanzi, noneho n'ibibazo hose byatangiriye. Lumumba's problems did not end there. Internally, he was up against President Kasavubu. Icyambere cyo perezida wo muri Kongo Problems did not end there. ntago ibibazo byewe na Lumumba ntago bacanaga waka, kubera ko n'ubundi perezida wari uriho witwa Kasavubu we yafataga Lumumba nk'ikihebe, ntago nyine bemeranya ngo ari premier ministre. No kuvuga ngo perezida yari umwanzi, USA bakoranaga yari imaze kuba umwanzi, noneho hivanzemo leta z'ubumwe z'Abasoviyete yaragiye gusaba ubufasha. Nibwo noneho uyu Kasavubu wari uriho yatangiye kujya yigira ibihugu by'i Burayi akajya ariho yakubufasha. Icyo Lumumba akoze perezida cyanga, icyo perezida akoze Lumumba cyanga, biba nyine ibibazo hagati yiwe na perezida. Nibwo noneho ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 1960 perezida yaje kwirukana Lumumba ku buyobozi, no kuvuga ngo yese amwirukana ku mwanya wo kuba premier ministre ataramaro n'amezi 3 ku buyobozi. September 1960, after less than 3 months in power, and placed him on the house arrest. Hanyuma ahitamo kumufunga. Lumumba rejected the dismissal on legal ground, and the two were trapped in a power struggle. A few days later, Army General Mobutu Sese Seko nibwo rero Lumumba we yarafunzwe, ariko ibyo bintu urumva yafunzwe mu buryo bitemewe. by Belgium and the US General Mobutu Sese Seko. Nyuma y'iminsi mike nibwo umuyobozi mu mugaba mukuru w'ingabo Mobutu Sese Seko nawe tuzanagarukaho Backed by Belgium and wari the US ubifashijwemo n'Ababiligi na leta zunze ubumwe za Amerika, stepped in and took control of the government. nibwo yaje gufata ubutegetsi abifashijwemo n'ibyo bihugu bibiri. Reached a working agreement with Kasavubu, and the UN had decided to recognize the legitimacy of the Kasavubu-Mobutu government. Nibwo noneho bakoze leta zisa nk'aho ari ebyiri bitaga Kasavubu-Mobutu government, no kuvuga ngo ni guverinoma ya Mobutu na Kasavubu icyarimwe bose. When Lumumba tried to escape home confinement, Mobutu had Lumumba arrested again and sent him to Katanga secessionist forces. Noneho ngo nibwo Lumumba yaje kugerageza gutoroka, Mobutu aramufata amwohereza muri ya ntara ya Katanga arimo ibyihebe. Alongside two of his associates, Joseph Okito and Maurice Mpolo, were treated deplorably while being held captive. Nibwo Lumumba we n'abandi bagabo babiri, uwo bitaga Joseph Okito na Maurice Mpolo, Okito and Maurice Mpolo baje koherezwa mu ntara ya Katanga baza gukorerwa ibintu biteye ubwoba, deplorably while being held ibintu captive. byari bibabaje twakwita nk'icarobazo. Eventually, on 17th Nibwo ku itariki 17 z'ukwa mbere 1961 the three men were abo bagabo executed by batatu baje kwicwa, firing squad with the full knowledge and collaboration of the Belgians. baje kwicirwa mu ntara ya Katanga bigizwemo uruhare n'Ababiligi. Initially, their bodies were thrown in shallow graves. But Nibwo later, imibiri yabo yaje kujugunywa mu cyobo cyari hafi aho ngaho, under the bahambwa nk'abantu batigeze bagira icyubahiro, direction of Belgian officers, the bigizwemo uruhare bodies were n'Ababiligi. dug up, hacked into pieces, N'ubundi and dissolved in acid. ibindi bintu biteye ubwoba, Ababiligi baje gutegeka imirambo yabo iratabururwa, bayikatamo uduce hanyuma bayishyira muri aside.
Indian government initially tried to hide his death and provide nibwo rero leta ya Katanga yagerageje gufekinga urupfu rwe barabihisha nyine ntibyamenyekana uburyo Lumumba yapfuye. version of events. Their version was quickly disputed, but it took decades to provide the nibwo hatangiye kuza imyigaragambyo y'abanyekongo abanyamahanga bashaka ibimenyetso by'ibintu byabaye byanyabyo uburyo bari abagabo bishwe. Lumumba's death was a shock for Africa and the global nibwo rero baje kumenya uburyo byagenze biza guhungabanya abantu benshi muri Afurika bavuga ko biteye ubwoba ruza kuba urupfu rwa mbere rwabayeho rubabaje rwishwe n'umugabo warwanaga ubwigenge. nibwo mu 2002 Ububirigi bwaje gusaba imbabazi ku ruhare bagize mu rupfu rwa Lumumba. hanyuma 2013 nibwo leta zunze ubumwe za Amerika perezida wabo wari uriho Dwight US State Department yaje kwemera uruhare leta zunze ubumwe za Amerika nazo zagize mu kwicwa no mu mugambi w'icwa rya Patrice Lumumba. In addition, records show that French diplomats in Africa at the time of Lumumba's murder were calling directly for the elimination of the Congolese people. Ikindi kintu cyagaragaye nuko mu gihe cy'icwa rya Lumumba n'ubundi n'abafaransa nabo bakoranaga bya hafi barafite imikoranire ya hafi n'abanyekongo n'ababiligi. And so there is no way around the fact that there was Western involvement in his assassination, and at the highest level, his death still haunts Congo today. But his legacy lives on, whether it is through references in popular culture. Usoza atubwira avuga ko urupfu rwe n'ubundi rwahungabanyije Afurika yose n'ubu ngubu bakimwunamira abantu bakimuririmba mu ndirimbo za rap mu mafilime mu matiyatre. There's even a public square in Belgium in his name. Lumumba will forever be hakaba hari n'agace kagenewe Patrice Lumumba kari mu Bubiligi aho hantu nyine bibukira Patrice Lumumba nk'intwari ya Afurika. One of the fathers of independence. Akaba ari n'umwe mu bagabo barwaniye ubwigenge muri Afurika ariko cyane cyane bwa Kongo. Bivuze ngo nta Patrice Lumumba nta Kongo. Umwe mu bayobozi bari bafite vision, bari bafite Africa vision, ariko nyine barugigana batadukundiye bitakunze biba bigoranye. Not shy away from defying and challenging colonialism, not for his sake, but the sake of umwe mu bagabo barwanyije ubukoroni atari ukugira ngo we yigirire ahubwo agira ngo agirire Kongo yose, Afrika yose, abantu be bose. Ikindi kandi kinababaje nuko byaje kurangira bimutwaye ubuzima, ariko kuba intwari biraharanirwa. Ari nayo mpamvu tuzagenda tugaruka ku bigwi by'abandi ba Fathers of Independence bakomeye muri Afrika. Harimo na Mutara wa gatatu Rudahigwa umwami wacu. Ciao, kora subscribe ino nkuru kugeze ku bantu.